Бүгүн Актала районуна караштуу Куртка айылында чоң жер улак болот. Бул жакта бардык командалар келип, аппаратуралар коюлуп атат. Нарын областындагы бардык жерден көптөгөн командалар келиптир. Бул жакта да намыстын оюнчусу Тобокел мырза келип калыптыр. Канча команда келдиңер? 4. Командаңыздын аталышын айтып кетпейсиз белки? 1-2-3 эле чыктык да калыпмын. Анча күчтүү болушуңардын сыры эмнеде? Айылда көп улакчылар. Жалаң күчтүү улакчылар istейсиңер. Ийгилик анда силерге. Рахмат. Ошо мынакей, бул жакта көптөгөн командалар келди, айыл тургундары улак көрүүгө келди. Каяктын балбаны? Балбандар келген. Канча команда келген? Assalomu alaykum. Iya. Баарыбыздын купулубузга толгон керемет оюнду көрсөтүп, кайра атына ээси жарашып, ээсине тулпары жарашып, бүгүн биринчи байгени багындырган Туңатаров Турганбектин жаркын элесине арналган жер улак боюнча биринчи даражада диплом Тоголок болду командасы. Азаматсыңар, жигиттер. Эреккенсиңер, азаматсыңар. Силер татыктуусуңар. Тугандар көрө аласыз, эмне көрүп бар? Кол чаап турачы мына биздин мектептерге. Баары бирдей экен, карачы, бойлору. Аздын көңүлүбүздү көтөрүп, ат үстүндө өзүнүн чеберчилигин көрсөткөн ушул. Аны эмесе дагы жер улак боюнча экинчи орун Куртка 1 командасы 30.000 сом. Биз мына чемпионубуз Ислам 76-лардын балдары тапшырып атышат, кол чаап коюңуздар. Мына Турганбектин жаркын элесине жер улактагы 3-чү даражада диплом. Бизден тиги жогору жакта турган кайсы айыл? Жогоркумай 20.000 сом. 20.000 сом. Баракеле. Мына бутун карасаң. Мына байген бутпасына. Байгеси менен 10 арча командасы. Ат билип жүрүлө бүтөлө чабан десе кайсы болуп калган го, жигиттин гүлү. Көңүл болду бет. Аракелде. Ушул баланы ким улап көтөрөт деп кармашып көрүп не кылар экен азыр. Кел ага. Колчабы. Айланчы карачы турган турпатын. Баракелде. Бүлүк күнүндө бүлүк ардайым тулпап тушунда дейт. Керемет көрүнүштөрдү көрсөткөн баарыңыздардын көзүңүздөргө урунуп, купулубузга толгон биздин көп көрүүчүлөрдү сыйлоо аз эмне көңүлүңүздөрдү бурабыз. Туңатаров Турганбектин жаркын элесине арналган жер улак оюндагы мыкты коргоочу Мукашев Канат. Келчи. Пакет, эстети колум. Кана сөткө түшөт. Нарын областы боюнча федерациясына биздин ушу эр азамат уулдар атайын калпактан улук эч нерсе жок дейт. Ак калпак, шырылган калпак, кийиз калпак кийгизип атат кол чаалар менен. Баракелде. Бар болуңуз. Аны эмесе 90+. Бизден биринчи орун 10.000 сом байгеси менен Эсенгул уулу Рахат. Эр азамат уулубузга инибизге гана кол чаап коюңуздар. 10.000 сом байгеси менен. Кел ага. Кол чаап мына медаль. Алтындын буусуна жаратылган медаль. Экинчи даражада диплом Козубек уулу Максатка. Канакей кол чаалар менен коштоп койгула.
Qancha bayga? 5000 so'm baygesi menen. Ana söp geçip oğlan. Bizden 3. derecedagi diplom Jigittin gülü Karaguluğulu Oruz. Kolçak Oruz. Ana çınığı balbandar, çınığı erler. Gel bak. O diplom seniki. Akçalay baygı albatta 3000 so'm. Er, çınığı şer. Uşu böçügü вообще yerde bir kos kolboğun. Karmagan jeri katırgan bizdin yeriniz boyunca 1. derecedagi diplom Jirgalbek Ulu Adez. Alçağlar. Rahatbek Ulu Krasavчик. Kılım Karaca. Ama yere geçtim krasavчиги. Kılım. Gel ağa diplom kutlu olsun. Medal kutlu olsun. 70 kilogramga çeyinki balbanlar arasında erengiş 3. derecedagi diplom. Tapşırılıp Tariyel Ulu Erlan. Jigittin gülü. Gitmesine gerinize tapşırık oğlan. Kolçak oğlan. Tariyel Ulu Erlan. Erengiş 3. orun. Silah kayra otur. Hareketlari yaxshi, yo'qoting. Yaxshi, ishlikda harakat qilmoqchi. Yo'q, qo'rg'ab berma. Toza dengiz. Tariyel Ulu Erlan 70 kilogramda 3. o'rinda oldi. 1-2'ga Kızılgurga bir açko. Nereden çıkart? Vaqt tarixini o'ylashda 4 minutda. Mol sudyaga qochib. Oldu, çatmay. Çat kılım. Çat doş oynadı. Oldu, çatır. Çat doş oynadı. Yo'q, qo'rg'ab berishga. Çat doş oynadı.
Rıza. Rıza. Ey, o baykengni kaçtırшы. O baykengni kaçtır. Rıza video tartıldı. Hareketleri жақсы. Şuradan қараудан. Bağa verin. Kızılға eskерту берді. Rıza. Yap attı ey. Kaptan. Kızılға таза жеңіз. Сыңғырып қойыңыз. 1,5 минут болды. 4 минут уақыт. Байке ары бері өтпеңізші. 3 минутта байге очко ала албаса, ақырғы минутада тіге қолдан қарбаштырабыз. Қарбашқыла, чечілгіле. Чаптышпағыла. Жеткіле, орына, қолға, құрғыл жеткілгіле қолыңарды. Жепелектен қарбап тартпайды қарай. Көрсеткіле күшіңірді. Ертең сілер бұл байкеңердің орнын басасыңар. Сілердағы областың, дүниенің, Қырғызстанның чемпионы болушылар керек. Азаматсыңар. Чечіліп қарбашқыла. Даярданып тұрлар Рахатбек ұлы Құлынбек, Құрманбек ұлы Мырза. Başlandı. Başlandı. Yok kurgan. Таза жеңіс. Тариел ұлы